Dobro večer, dragi gosti. Dobro nam došli u našu takozvanu projektnu salu osnovnoj školi Novi Travnik na još jednu prezentaciju predstavljanja Nenadove priče na njegov način. Danas ćete biti, dragi gosti Planinarskog društva Kuk i Nenada i njegovih gosti Željko Knez. Ja neću nikog posebno predstavljati jer je Nenad pripremio predstavljanje na specifičan način svakog od njih, njihovih životnih uspjeha i uspona. Željko Knez iz Zenice, Aida Starčević iz Bugojna i naš Novotravničan Vlado Mičić i naš Nenad Rajić koji će nam ovu priču onako voditi na svoj specifičan način. Dobro nam došli i uživajte večeras. Hvala. Dobro došli. Ja ću malo, pokušat ćemo ono planiranski, malo u šalu i tako dalje. A prije, znači, naše jednog predstavljanja, ovu moju ekspediciju su podržali, znači, Planinarsko društvo Vitez iz Viteza, Hrvatsko planinarsko društvo Vitez iz Viteza, Planinarsko društvo Kuk iz Novog Travnika i Planinarski savez Hercegovine. I ja ću sad, kao jedan dobro običaj, uručiti zahvalnice svim koji su pomogli, a pored, znači, ovih društava koji u svom, znači, planu i programu imaju zacrtane podršku tih ekspedicijama, pored, znači, njih su mene podržali i moji prijatelji Miro, Dragan, Božo, Kiki i Željka, pa eto, i njima se zahvaljujem. Sad ću zamoliti predstavnika Planinarskog saveza Herceg Bosne da primi zahvalnicu. Evo, to je Dragan Nadjelić, član upravnog odbora. Svaka čast na podršci svima u ekspediciji i nije beznačajan iznos, da znate. Također molim predstavnika HPD Vitez iz Viteza da primi zahvalnicu. Hvala moj Vitežani. I također molim predsjednicu Planinarskog društva Kuk iz Novog Travnika da primi zahvalnicu. Hvala lijepa. A sada ću ja predstaviti ove svoje dragi goste, a tu mi je želja bila da na neki način damo omaž ljudima koji su do sad postigli zaista ogromne uspjehe u ovom našem planinarstvu. To su ovi moji predavači. Prvi i udarni je gospodin Željko Knez. Hvala Željko što si došao. To vam je jedna legenda od planinara, video instruktora alpinizma, instruktora vodiča i temeljio vodičku službu Planinarskog saveza federacije, visokogorac, svugdje bio, svugdje se penjao, turno skijaš, dobar turno skijaš, što je meni posebno drago. Znači, učestvovao na puno ekspedicija i bivše Jugoslavije i u prijelaznom periodu, znači
znači bio učesnik alpinističke ekspedicije Pamir, daleke 85. uspona tih komunizma. Onda vrlo zahtjevan u Kavkazu, Ula Taučan, ispunjali nekoliko smjerova, to prvenstvenih smjerova, tako, svaka čast, to je respekt. Mali Elbrus popili, jel tako, učestvovali u alpinističkoj ekspediciji na pik Lenina, u slovenačkoj ekspediciji Nanga Parbat, to je 8200, tako, 825, znači u ekspediciji, i to južnom stijenu, i popeo je Kilimanjaro i ostalo, znači i puno u ovih alpinističkih smjerova, prvenstvenih alpinističkih smjerova, ovdje koji ima alpinista ima ovdje dosta, pa mi znaju šta znači penjati to. Drugi, ali ništa manje značajan, je u stvari čovjek pojam alpinizma u Vojvišoj Bosni i Hercegovini kao i naš prijatelj. Znači Vlado Mičić, alpinista, visokogorac, turni skijaš, popeo je čak pik komunizma 7495, ovdje drži visinski rekord, tako, svaka čast. I SBK, visinski rekord, da, ja mislim da nema. Tako je. Znači, na pik Lenina se isto popio 734. Ja dobro znam kako je to visoko, ali vjerojatno i vi, neki koji malo kušavate popiti, bar do 3000 ima, to je zaista to. Pored ostalo, i u Hur Pik na Kilimanjaru, puno alpinističkih smjerova, prvenstvenih smjerova, evo. I zadnja, ali, znači šlager na kraju, šećer na kraju, Aida Starčević, alpinistica, vrhunska alpinistica, visokogorka i turnoskijašica, znači malo je vodimo i u te tajne, malo, svašta nešto ispenjava, vidite ovo, samo ova slika vam sve govori kud se ona veri, znači to je Nevada Piskov, 5760 u Andama, Aconcagua, koju ja nisam popio, ali eto malo ćemo da imamo nekoga da nam objasni kako je to biti na vrhu Aconcagua. I moj prijatelj Željko, isto je bio na Aconcagua, nije popio, pa malo, ona nam malo zazubi se, šta će, ne laži se. Pored ostalo, znači, na mom planu, na Elbrusu, Gross Glockner, više od puta, te oni malo težim stranama, ne ovo što smo mi išli, ne je Bože, edačka strana, tamo neki postijenama, da nam i brojni alpinistički uspon. Dakle, ovo malo govorim da vidite kako sam ponosan sjediti među ovakvim veličinama alpinizma. Nadam se da ću ja nekad narast, pa ću možda i ja nekad biti to. Sad ću za ovog našeg Željka da objasni malo, znači nekakve pripreme, tema je predavanja, pripreme za ekspediciju. A ja ću samo malo objasniti, malo sam prije u bloku pripremanja treninga trenirao za uspon na Aconcagua i slučajno sam u razgovoru sa Željkom pokazao to ja radim, pripremam te ekspedicioniste na Himalaje, na ono, pa trebaš ovo uraditi, trebaš ono uraditi, tako da je. I onda vidjet ćete kasnije šta je on tamo mene tjerao sa 30 kg i onda mjerio sve vrijeme koliko moraš ovo proći od mene, da sam prije možda 2-3 mjeseca možda bi još bio spremniji. Evo Željko, samo. Pa on je to malo ugledačno, nije to tako strašno, kako izgleda. Ali eto da ne vidimo puno, vi ste svi autoriteti u svom planinarstvu. Nevjerovatno sami znate, ja sam se začudio da sam počeo da vodim za vodiče, koliko je malo školan, starijih ljudi, a da ne govorim mlađih. Čak su počeli da postoji definicija u knjigama mnogih autora, ima definicija planinarstva. Ja sam mislio da svaki planinar ima svoju definiciju, da to što se nauči odgovara samo jednom određenom ispitu, a sve ostalo je život. Pa smo tako malo složili ovaj dio, plan treninga, nazvao smo ga simpatično. Mislim da sam ja pisao, to je dugogodišnje iskustvo sa velikim brojem ljudi iz nekada Jugoslavije, možda velike ili malo,
području. Ja sam znači u slovenski đak, sve što sam napravio, bio sam 90 i nije žalim toga. Ali ću vam reći da me malo pogodio odnos zadnji slajd, vi ste vjerovatno vidjeli na internetu. Planerski savez je to vjerovatno samo neki pojedinac napravio, kojem je rekao da su Slovenci 79. godine ispunjavaju Everest, prvenstveno izbom, to je tako mala rijetkost velikih alpinista. To su bili slovenski alpinisti, tačno je da je bio veći broj Slovenaca nego ostali. Kao da smo pomenuli, bilo je Hrvata, bilo je iz Bosne, bio je Crnogoraca, bili su Makedonci, ali oni su to nazvali slovenačkom ekspediciju. Sticajem okolnosti, to su nacionalne ekipe. Ja sam jedan od rijetkih koji je učestvovao na posljednjoj nacionalnoj ekipi, čak se i onda izbrisala. Nije se zvala slovenska, nego slovenačka, odnosno celjska. Oni su sticajem okolnosti se posveđali, mi 30-ak, da se podijelili dvije grupe. I nekako je trebalo je smoći novca za te dvije grupe i onda su se okrenuli nama i ponudili svima republikama. Momak iz Sarajeva je bio Ilić Dragan i ja posljednjoj nacionalnoj ekipi. Zašto to govorim? Zato što je to, ja mislim, veliki kraj penjanja nacionalnih ekipa velikih vrhova. Iz razloga što je ekspedicijski sistem sasvim drugačiji odnosno na ove komercijalne. Vjerovatno više vas fizički nije to doživio, ali je u literaturi pročitao. Zato bi vam to preporučio za sve što on piše, a pročitao ste sigurno jako mnogo, da probate naći John Kawakawa, koji je strahovito dobro opisao u prvoj knjizi Odlaska od Himalaya. Za sve ono što se dešava u novima kasnije, nije pisano, a sve ono što se dešava na ekspediciji, ja govorim o ekspedicijama više od 7.000. Sve ostalo je svemirsko gorstvo, ali u svom radu sam se baš zbog ovakvih avanturista koji vi dušno podržavate, to je jako dobro. I uslovno rečeno da postoji male sredine, nego postoje veliki momci i djevojke iz male sredine, obično iz velikih sredina se ne javljaju, nego uslovno rečeno te male sredine. Pa se ga podijelio upravo ovako, na jedan simpatičan način, pošto planinarstvo nije priznato kao sport, osim discipline sportskog penjanja u alpinizmu, ni klasični alpinizam nije, iako se broji kao sport, broj jedan postoje automobilizma kao najteži. Malo miješan planinarstvo, početak naših planinarski, ali ako rastete, ne ostajete samo planinare, nego idete visokogorci i što ostalo, čim se bavite. Čim se bavite. Kada sam podijelio u jedan 3 stepena, da ne bi govorio o definiciji planinarstva, govorio sam kao rekreativno sport, kao rekreativac prvog stepena, drugog stepena i visokogorac. Razumimo da je on podešen tako i prema snazi, količini, masi, a prije svega o novcu, kako to sve pripremiti. Pa sve kriterije se vežu prema fizičkim dispozicijama, mentalnim sposobnostima, materijalnim mogućnostima i ambicijama. Razumimo da je ovo zadnje nekad najvažnije, iako vas to u visokom planu može jako puno koštati. Ambicija se zaboravlja, sreća je mnogo važnija, pa bi ja ovdje sreću stavio na posljednje mjesto, ali kao prvo. Sve ostalo je rutina. Morate mnogo da radite, mnogo da se odričete, čak i svoj lični život da podredite tome. I oni najbolji su otišli, oni ne govore, a mi koji smo malo loši, mi smo ostali. Ali mi svakom preporučuju kad ode da se i vrati. Zato se zahvaljujem svima ono koji pomažete ove koji hoće da idu, ali dobro i kad ih dočekate, znači čitate. U sistemu nacionalnog koji više ne postoji taj komercijalni dio koji daleko dobro znate, da čitate u literaturi. On je podijeljen segmentima, tehničkim detaljima koji se vežu za vašu predispozicije
ekspedicije, odnosno ovoliko koliko hoćete. Ako hoćete vrh od 7 do 7.000 metara, zapravo da morate nešto raditi, toga jako puno ima. Ja vam to preporučujem na ovo na 2-3 strane, da vidite samo gdje se nađete, ili su knjige pisane o ovome, a ovo je tako prihvatljivo, prilično prihvatljivo. Da se ne nađu i može se fotokopirati, pa u svojoj biblioteci sigurno koji imate u ovim stvarima, može malo da se dopuni. I onda, vjerovatno ste čuli za Cooperov test, koji je veoma važan. Poslije svakog treninga ili nekog rada za koji ste se opredijelili, dobro je da kratko pišete i da ocjenjujete to, odnosno da ostaje pisani trag i da vidite šta ste uradili, da ne bi pretjerali. Jer obično, Nenad je malo napomenuo jednu diskreciju, on je stvarno bio previše spreman na početku, to je bilo skoro 2 mjeseca previše spreman. Sistem treninga treba postaviti tako da kad idete prema nekom vrhu, ostavite dosta rezerve zbog aklimatizacije i ostalo, da dolazite u foru kasnije. Ako pretjerate na početku, izgorite i sva sreća da je bilo loše vrijeme, da vjerovatno njegove ambicije i mnogi njih. Čuo samo jedan podatak da 70% ne uspija izaći na jednog programa. A niko ne razmišlja o tome da preko 68% imaju posljedice. Ja sam bio jedno od 2009. godine, preambiciozni otac, je pomao čerku, koja je 30 godina mlađa od njega. Ona mu je ostala teret, ali je ostala bez dio nosa i lica. Dijelo lica na desnoj strani. Oni su bili ovog stava. To obično, vjerovatno i ne znate. To se obično ne piše, ali želim da vas upozorim da to nije tako baš sjesti i povesti šapitu. Evo, dosta toga da uradite da se pripremite. I zato je uvijek bolje da možda, kako on kaže, nisam uspio, da dođete čitani, nego da dođete sa posljedicama bez prsta, nosa, uha ili dijelova prsina na nogama. To ima jako, jako dobro. Eto, napomenut ću vas sad, bilo je baš na internetu, jedan moj dobro poznajem, pošto sam ja generacija koja je starija. Mi smo se znali, nije Dimitrovski, Dmitar Bijelski, koji je 89. izašao na Everest, ali zli jezici, štampa, uslovno rečeno on iz malog mjesta, pa čak smo bili i spomenik, nisu vratili se ekspedicije. Ali su mu jako i to dana današnje usporavaju da je izašao gore. A vi kad gledate u Everestu, vjerovatno vidite mnoga tijela koja ostaju tamo. Vječno znam, neke uspiju da skinu, ali jako mnogo njih ostaje. Zato trebalo bi razmišljati o tome kad smo se spremali za Kilimanjaro, baš se došao neki pomoć novog travnika, Vlado i ja smo tu zadovoljstvo da budemo sa njima. Vidjeli su šta znači dobar trening i izazov i korištenje dobrog vremena. Ja ne puno govorio, prosto... Ako imate kako pitanje, onda... Ja ću samo malo dodati, pitali su Festera, jednog od najvećih planinara, alpinista na svijetu, koji je najbolji alpinista, evo, po njegovom mišljenju. Kaže, svaki onaj koji umre u svom krevetu. Mislim da je to dovoljno. Da ćemo zamoliti Vladu da malo popričamo, porazgovaramo o ponašanju na ekspedicijama i tako da se ovako dešava na ekspedicijama.
širili smo jednostavno ljubav prema planini, širili svoja stečena znanja, obučavali ove druge u alpinizmu, u ponašanju, u planini. Smatram da će možda biti interesantno ova moja prva ekspedicija na pik komunizma. Malo prije sam rekao Knezu da su neki smatrali u ovim izlagama da je ta ekspedicija na neki način prekretnica BH alpinizma. Jer je prije toga bila ekspedicija na Pamir i završila je neuspješno. Na neki način, dok sam ja isto penio se na taj pik komunizma, imao sam dobru dozu odgovornosti. Pored mene je bio iskusan himalajski vuk, vođa Gafić Mohamed, koji je bio vođa i ove druge ekspedicije. I sam taj uspon na pik komunizma smatram veoma značajnim jer se odrazio kasnije i na moj kasniji život, na ponašanje u kasnijem životu. To je ogromna škola. I Knezova, i moja, i Gafine i tako. Smatram da je pik komunizma iz više razloga značajan. Prvi dan, kako je išao tok te ekspedicije. Prvi dan smo došli, bila je aklimatizacija, to je Knez fino objasnio kako se to priprema i tako. Prvi dan smo došli do 6. stup, do Pamirskih platova, sa odgovarajućim aklimatizacijama. To je već visina 6. stup i čeka nas Pamirski platov dugačak 13 km. Pješačenje 13 km na toj visini. Dolazite pod vršnu piramidu. Tu se noći ide se dalje, ide se do 6400, bez problema nikakvih. I nastavljamo dalje, nastavlja dalje. Dolazimo do 6800. Moj partner, Goran Sladić, već vidno umoran, 3-4 puta spada u derezu. Ustaje, izmara se nevjerovatno, kreće i on je tad već bio uništen fizički. Dolazi vođa, on ti je preći nego vrh, vamo, trebaš ga vratiti dole, a ja se izvanredno osjećam. Izvanredno, strašno udarac. Ja znam, Slađa će možda reći da su mi malo i suze nakon išli doći na 6 i 800, vidjeti to, taj vrh vamo i sad se vrati. Kako objasniti to svima vamo, nije do mene. Vraćamo se u jednom trenutku vidno umoran, klizne u neku manju pukotinu, do prsa. Izvučen ga nekako, međutim on je fizički uništen. Spuštamo se do 6400. Tu je ostalo uželjeno. Tu je bio i na 6400 jedan ruski šator sa 4 Rusa. I on jedan ide sa mnom da mi pomogne. Spuštamo Slavića u navezu, spuštamo ga do 6400. Njih su 4 u šatoru. Samo su otvorili šator, vani neća. Samo su njega uvukli unutra, ostale su samo Terezeva u vani stopala. Ja sam ustao na vjetrometri, na mećanu. Ostavljam šator i liježem sa jakom bojaznosti. Da li se probuditi fino ili van. Međutim, dođe nešto stvarno od ozgo, dan tako prekresan, bez vjetra, ko
ko, što kaže, ko da je nešto od Gospoda došlo. Spuštamo se nas dvojica, idemo do 6 stola. Idem ispred njega, njegova je ruka na mom ramenu i lagano idemo bez priča, bez ničega. U jednom trenutku nema priče, samo njemu klesnu noge i padne jednostavno. Imao sam osjećaj kao u Kamili kada bi iznemogle Kamile meni skrpne noge. Malo dolazi sebi, spušli smo se na 600. On je fizički uništen, ja postavljam šator, on leži na tom platovu. U međuvremenu dolazi španska ekspedicija koji su dan ranije išli ispred nas u vreću, onoj kao transportnoj, provlače svog kolegu koji je poginuo dan prije nas. I kad smo došli, kad dolazimo na 6. gore, kad smo krenuli, vidjeli smo tu jedno tijelo kako visi na jednoj ruci. I kako smo Slavić, ja došli na 6. stol, oni transportuju svog poginulog. I Slavić se priključuje, oni imaju doktora i on se priključuje, idu prema baznom odboru. Dok smo tu bili, ja sam vidio jedan šator tu, dvojice Bugara. Oni su imali pripremnu ekspediciju za Everest. Ja dolazim do njih, rekao, jel vi idete na vrh? Kaže, da. A da li ja mogu se ovome? Ovaj drugi mlađi, kaže, ne, koliko si na visini? Rekao, 5. dan. Ovo previše na ovoj visini, na 6.100, na 6.400, 6.800, pa se vratio, ne. Međutim, vođa, Jean Bazov se zove, on je i profesor u Sofiji na fakultetu, na kineziološkom fakultetu. Izuzetan Vuk, jedan Ejom Ajger, učestvo unutar ekspedicija. On mu samo reče, Vlado, kako se osjećaš? Ako dobro, ideš sa nama. Mene ko da je sunce ogrijalo, ja sam krenuo sa njim. Mogu vam reći da s tim ljudima, pogotovo s tim profesorom, sam jako puno naučio o kretanju na toj visini, o taktici, o svemu. Puno i ljubio. Samo da vam kažem, ja sam odmah sljedeće godine na biciklu i išao u Bugarsku kod njega u Sofiju sa svojim kolegom koji isto učestvovao u jednoj ekspediciji. I krenuli smo gore i za jedan dan mi smo došli do visine od 7 dana i noći unutra. Već jedan njegov kolega koji je ranije tu izašao, vidno je uništen, odmah se morao vratiti i dosta njih. I noćimo na 7 dana. Sutradan ujutru krećemo tu vršnu piramidu, vrlo zahtjevna jedna ploča, pogotovo vršni greben koji me puno podsjeća, znaju ovi oni što su na mom planu bili, ona žilet. To isto tako, samo na toj visini, puno žešće. Pogotovo meni je to teško palo, jer sam se vraćao i ponovno išao. I kad smo došli gore na vrh, bila je ta ploča, možeš nenadi slobodno taj vrh, to je Lenin, tako, malo prije. To je pik komunizma. To je 7495. Tu. I jedan od mojih Bugara, pogotovo mlađi, kaže, ja sam govorio kao, ja sam isto Bosanac i bosanska ekspedicija. Ja sam se malo umorio, da ne možeš više. No ne, onaj bosanski
nisam tako, daj nemaš mrvi. I Možeš tu. ja odmah na ovu ploču dođem i tu sam uradio 10 sklekova. Eto da vidite da to nije baš tako nešto strašno. I to je takva glupost bila da je to nevjerojatno. Na sve to, tako da je Gafić kasnije kad smo imali projekciju u Đuri Đakoviću, jednostavno zaustavio, kaže, Vlado, aj ti sad reci svoju glupost, znači. I onda napomenuo. Međutim, to je drugačije primjeno na toj projekciji. U povratku sve je išlo kako treba, međutim u jednom detalju s tobom, noge su mi klecnule i ja sam poletio onako, međutim znaju alpinisti je Aida, kad se pada, obično se kaže, padaj bigne. U tom trenutku ja sam toliko bio uništen vama da ja nisam mogao ni reći padam vama. Ja sam mehanički na onim vježbama što smo radili na obuci za alpinistu okrenuo se cepinom, ramenom legao na cepin i zaustavio se u tom dijelu. Međutim, Bugar je rekao, Boga mi ovo može završiti tragično, ajmo se mi, dotad smo išli nenavezani. Međutim, tad smo se navezali i nastavili. Međutim, dole nas je čekao opet Pamijetski plato, 13 km i vamo, i već je u baznom logoru na neki način bila uzbuna. Kaže, ima neki jednosloven, već je 9 dana gore, kaže, na toj visini, kao da trebalo bi neko otići po neki. Tako da je Padobranac, jedan Poljak, da su oni došli negdje na 5 i 300, da su oni na jedan od, to je, ja mislim, dvica bila logor. Došli tu kao da mi nose ranac, kakav ne možete vi meni nositi, ja idem vamo, oni su mi uzeli ranac i vratili se dole. I trebalo je sad, kad sam se vratio, svi su se već vratili, bili, sve je bilo, svodilo se na to kako sam se ja ponašao kod ovih iskusnih Bugara. Oni su jednostavno rekli, ne, Vlado je dobar, Vlado bi mogao sa nama kao ići na tu ekspediciju. Meni je to puno značilo, rekao da ipak vrijedi nešto. A da zaključim posle ovih ekspedicija, to je bilo 85. Odmah, jedno 4 godine iza toga bila ekspedicija Piklenje. To je već nešto drugo bilo. Ja sam već na neki način bio neki mali vuk. Imao sam neko iskustvo, imao sam tu visinu i to se osjetilo i kod ovih učesnika na ovoj ekspediciji Piklenje. Jednostavno, nisam više bio kao u prvoj ekspediciji da imao osjećaj outsidera. Sad sam ja već nešto dovjedio, znam da podnosim visinu, znam se ponašati i tako sam već bila prisutna i velika doza samouvjerenosti. Nisi radio sklekove tad na vrhu? Nisam tad radio, jer izlazim prvi. I za mene su i Gafa i ovi svi ostali su na 6 stup. To je karakteristično mjesto 6 stup, snimljen je i film tu. 8 ruskih djevojaka u jednoj ekspediciji na 6 stup, kad se ide prema Piklenju, na 6 stup. Umrle su, u bazu su svi imali, ispod Lenjina, imali direktan prijenos njihovog umiranja. Kako je jedna po jedna umirala, tako je ova, tako je ova, tako je. I sad ima tamo ploča njihova i tako i dosta je jedan dostojan film o njihovom pogledu.
Hoću samo da kažem da sve ove projekcije na kojima sam ja učestvovao i kojima sad učestvujem, su prilika za širenje ljubavi prema planini. I ovo druženje, i ovo što kažu da smo na neki način vezani pupčanim grcom. Posebno bih istakao Aidu. Ne tako davno, prošle godine tako. Ona me tako lijepo večer priredila o svom usponu na Kokanu. Da se ja i sad sjećam da pričam vamo da je takve goste pozvala, da je i meni čast bilo da učestvujem u toj priči. Ako vas šta još interesuje ovo? Da, to je kad čovjek tako i jake osjećaje ima, on jednostavno ne može stati. Jednostavno je, iz njega primijetili ste kako izvire, samo izvire iskustvo, znanje i duboko urezani osjećaj. A sada ću zamoliti našu alpinisticu Aidu da nam malo popriča o aklimatizaciji svom usponu na Konkanu. Ona je ipak uspjela popriti. Dobro večer svima. Zahvala vam se svima što ste došli da poslušate ovu našu prezentaciju. Čast mi što sjedim pored ovakve ljudi večeras tu i pored nekog prijatelja. Ja ću nastojati onako dosta brzo i nadam se da znači, Nenad me zamolio da večeras vam ja kažem par rečenica o automatizaciji, znači ne tu nešto puno nekih fraza i definicija, više sam htjela kroz neke svoje slike, ali su tako da barem nešto spomenem o tom. Za naslovnu sliku sam je odabrala Pisco, ovo je isto tako Južna Amerika, lanac Anda, bijele Ande, isto kao Aconcagua, samo što su jako pomogu u Peru i zovu se bijele planine, jer zbog ovog snijega, što su i snijegom zaista su napolijene. Evo sad ću malo pogledati. Znači, počet ću da od definicije, ja nažalost moram ovako školski, ali proći uglavnom šta je aklimatizacija, to je proučavanje našeg organizma na... Inače, profesorica profesionalna formacija. Na smanjenju količine nivoa kisika kojim se mi izlažemo kada dolazimo na više visine. Samim tim možemo izazvati neku visinsku, to nam može izazvati visinsku bolest koja se zove akutna planinska bolest, EMS je nazivaju na engleskom. Međutim, ako se obrade aklimatizacija kako treba, ne trebalo doći do visinske bolesti. Ovo su simptomi koji se javljaju prilikom izlaganja organizma, znači nisu nivou kisika, evo to su znači teško disanje, povraćanje, vrtoglavca, halucinacije, glavobolja i uznemireni stomak. Znači ovo su sve simptomi koji se javljaju, ovdje dole na ovom grafu se vidi znači da ovdje je sisano u stopama, evo možemo prebaciti u metre, jel, od 2,5 do 3,5 hiljade metara se javljaju već prvi simptomi visinske bolesti. Znači, ovi simptomi samo ublažu tenziju. Nakon toga, znači, do 3,5. Tu su već, čekali smo razlokne na to visini, znači tu se već osjećaju ovi simptomi. Od 3,5 do 5,5 se smatra, znači, ozbiljni simptomi visinske bolesti, to je recimo vidjeti na Aconcagua, znači tu su već simptomi, tu ako se osjeti neki simptomi, već se trebaju reagovati, spustiti ili potražiti pomoć doktora i naravno preko 5.500 tu smatra ekstremnim simptomima, znači za tu visinsku bolest. Znači kao što sam rekla, znači naš organizam se jednostavno bori sa tim smanjenim nivom kisika, evo za ta smanjeni nivo kisika se zove hipoksija. Isto tako, organizam proizvodi više eritrocita, zato što nema dovoljno kisika i pokušava da povuče taj kisik tako što se proizvodi veća količina eritrocita i to su te bolesti koje
mogu nastati ako se prebrzo, znači popne tu neku visinu za koju nismo u tom datom momentu spremni. Naravno, opet kažem, optimizacija, ako se postepeno odrađuje, tu prilagođavamo naše tijelo svim tim uslovima. Kao što sam rekla, znači, odabrala sam upravo Pisko iz razloga što je to bio, recimo, moj prvi uspon na 5700, bila je to prva ženska ekspedicija, evo ovdje smo bili znači u području, to je oko 3500 metara, znači krećemo, tu smo prvo prespavali, pa smo zašli na 4.500, pa smo onda išli na vrh. Znači ovo je Pisko je onako baš za baš se koristi za pripremu i aklimatizaciju nekih viših uspona. Kad smo bili na Pisku, Uli Štek je bio prije nas 2-3 dana odradio aklimatizaciju i penjao automat. Znači Pisko je onako kao pista za dalje uspone u Južna Amerika. Evo, tu su par sličica od prilike, da vidite, evo, to je Pisko, znači da je taj grad, i tu se penje, i postepeno se penje i samim tim je dobar, znači za aklimatizaciju, idesnim gredinom. Evo, znači, prilike sam htjela stavim par nekih slika kako izgleda taj snijeg na Glečeru, jer je to na 3500 metara, snijeg koji se znači nikad ne topi, to su popatne. I ovdje smo mi, znači na vrhu, ovo je Dragan Djelić, mi smo spomenuli, on je bio vođa ove ekspedicije, znači sve išlo po propisu, znači nije bilo nikakvih grešaka, sve smo odradili kako treba, međutim trebalo slično poskaran, vrijeme je bilo loše i nismo uspjeli. Stavila sam par sličica Elbrusa iz razloga što se, htjela sam da pokažem isto tako, znači dosta je lagan, vi ste isto bili, znači ide se u kolone i čovjek jednostavno mora nekako svoj ritam nametnuti onako kako tebi odgovara, znači ne trčati na početak kolone i na kraj, znači onako kako se osjeća u tom datom momentu, jer u ovoj koloni su ljudi sredine povraćali, evo kad smo išli. Iako smo imali dobru optimizaciju, 3 dana smo bili gore u tom kampu, izlazak sunca, još nekih sličice. I ovo je sedmo, znači između zapadnog i istočnog dijela Elbrusa, gdje najviše ljudi ustaje. Upravo zbog te optimizacije, mi smo 2 planara iz naše ekspedicije su tu sjeli i rekli, ok, mi ne možemo dalje. Nakon par minuta popili su malo čaja, ne znam, bombonu, čokoladu, sve popili se na kraju, na vrhu se skupa. Znači, samo su malo trebali da dođu se. Znači, s obzirom da je današnja tema Albuquerque, ja sam izdvojila taj graf kojim smo mi trebali da idemo na taj uspon, znači bazni kamp, plaza Kanada, znači aklimatizacija, spuštamo se, spavamo u baznom kampu, Nido de Codores, spavamo, spuštamo se bazni kamp i onda opet Nido de Codores, Kolera, to je 6000 i idemo na vrh. To je znači bio plan kako smo trebali da to odradimo. Šta je to ispravno uraditi, da smo uradili aklimatizaciju kako treba, to je postepeni uspon. Znači dnevno, ako smo na visini preko 3000 metara, ne treba prelaziti više od 300 do 200 metara nadmorske visine, znači ovdje kažem iznad 3000 metara. I uglavnom pravila je penje visoko, spavanje nisko, tog dana se popne, dosegne se ta neka visina, visoko navečer spusti, prespava u kampu i sutra dan je već tamo odmora i već smo spremni za dalje ovo je znači, tako evo, znači sam par nekih sličica sa tog uspona na Albuquerque, ovo je konfluencija, znači kad smo krenuli, išli smo sve rednosti sa 4000, evo ovo je to isto taj Glečer, kao tako što smo vidjeli na Pisku, samo što je prekriven pijeskom, ovo je na Albuquerque, ovo je prvi taj kamp, 3,5, ovdje sam evo recimo ja prosla, malo se to znači stomak nije bio baš najbolji, malo je oboljao, ništa, znači živimo hoditi. To je taj prvi kamp, ovo je dolazak do baznog kampa, bazni kamp u 4 reklice. Kad se recimo ta neka tri osnovne stavke primijenite visinske bolesti, niste učene i tablete, recimo ja nisam pogodim toga, ali evo nekako govaraju, ovako. To smo mi radili u baznom kampu, znači malo smo bazni kamp, ovdje gore na vrh se ide, dva kampa, znači do ovog gore vrha. Ako ja nešto pokažem. Nemam ja do ovog vrha su gore 2 kampa, evo kako izgleda. Ovo je Neko vam pokaže ovo do 5000, ti ovo od 6 pa ne. Šta je bitno da smo evo u baznom kampu, odnosno kad
krenemo na uspon, bitno je da pratimo svoje simptome, da vidimo kako se osjećamo, da li imamo glavobolju, mučninu, povraćanje, umor i tako dalje, znači da reagujemo na vrijeme prije samog uspona. Ovo je zalazak vidite kondorijske hidrada, C1, evo ovo je gore sad odavde. Ovdje su 2,5 km, mislim, ovo se penje, ne znam, 600 metara načite sina, penje se 6 sati, vidimo pod teškim lancima, a se tako jednostavno izgleda. Ovo je dolazak do C2, ovo je noćila, ovo je jedna C2, evo ovo je drugo, znači ovdje je pogledu nema znači. Ja ne znam da je. Tu je kažem živo burko, znači čovjek niti jede, niti pije, niti spava, samo onako leži i pokušava se odmoriti i za dalje. Ovoga se znači preko koje ide, ovo se uvezali ovako preko, se ide ka vrhu, ovo je izlazak sunca, To tako izgleda. Ovo imamo sad, ovo je nekad 1 stiglo sad 24, ja sam nešto kasnije. Ovo mi je jako bitno da kažem, ali to je gdje spomenuo, znači koliki je procenat uspješnosti uspona nakon kapi, znači u prosjeku od 35 do 40% penjača kopne, ne samo znači zbog visinski, nego i zbog vremena i visinske nespremnosti, znači mislim da je prošle godine 3 čovjeka umro na vrhu, znači nije kako koliko god izgleda možda u nekim sferama jednostavno da je samo taj procenat govori da to nije tako jednostavno, tako ne nade nekim drugim nade. Evo ovo je spisak učesnika koji su bio kad smo išli nakon kako, ovdje je nagrao 19, evo vidimo BiH, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Bugarska, Španija, Holandija, znači nas je 8, kod ovih 19 uspjelo. Opet ovo je dozvola koja se dobije kasnije. I evo, odvojila sam ovo kao zaključak, znači kako krenuti planinu sigurno, znači polako, ali sigurno. Znači, ključno je 300-500 metara dnevno prelasti, ako se prijeđe više 600-900, to podrazumijeva da se mora imati jedan dan odmora. Kad dođemo preko 3000 metara, 2-3 dana, to na bazni kamp, čovjek pravi što više odmara, znači dosta vode. Evo što se mene tiče, hvala, tako što Šta je izgubila nateženje prstenja? Samo sam radila posebno ovim liftecima kad smo sišli mi dolazi. Možda je interesantno, ja sam 12 kg smršao nakon prve ekspedicije. Na težinu od 72 kg, 12 kada sam došao u Novi Gramir, skoro da nisam Hvala i da, doista koncizno, pravo, profesorski, školski, respekt, kakva dala. Sad kad sam ja nisam to pripremio, ja sam 7 kila nakon kao mi bilo. Bolje ću ih još. Evo ja ću malo, pošto se malo se odužilo, ja ću samo kratko o ekspediciji. Znači, ekspedicija trajala od 28.1. od parka sam krenuo iz Viteza, pa do 17.2. Organizacija Smuzela agencija ST Beograd. Onda cijena vas prilike zanima, početna cijena je bilo $2700 i $1000. $1000 je bilo za kartu, pa 2700 ovako za ove ostale stvari. I dodati još pa $1000 ili eura, dole 1:1 odnos otprilike za ovako te razne troškove, plaćate ovo, plaćate ono, uvijek vas uzimaju, gdje god mogu uzmova koji je dolar, je tako. Kod nas je bilo 17 članova ekspedicije, većinom sa jugoslovenskih područja, Crna Gora, Makedonija, Srbija, Bosna, Hrvatska. Imali smo 2 vodiča, dosta dobre vodiče, iskusne vodiče i zaista su odradili što se tiče aklimatizacije, vrhunski i sve po pravilima. Ja nisam idu malo pitao, oni su
u svojoj ekspediciji na Akonkagu nisu mogli odraditi po svim pravilima aklimatizaciju i zbog isto, znači, pokvarilo se zračno vrijeme, imali su kratko 2-3 dana, tako do samo 2 dana i onda su oni ko je mogao uzletio i na vrh, ko nije, većina znači nije mogla. Tako da oni u biti nisu odradili ovu aklimatizaciju što je napričala, ali to je ono što vi dodajete na takve ekspedicije, odete na planinu, ne možete utjecati na vrijeme. Tako, mi smo imali super vrijeme za aklimatizaciju, ali nismo imali za uspon, a to vam je tako. Znači, let je iz Beograda krenuo, u Rimu smo imali 1 dan i obišli smo opet fino čitav Rim, jer smo došli ujutro rano, a išlo kasno, tako da smo iskoristili 1 dan, došli u Buenos Aires, avionom, sačekali malo, prešli u drugi aerodrom i letili do Mendoze. Put je trajao 3 dana, znači računajući ovaj kombi, u stvari do Mendoze je trajao 3 dana, promijenili smo 3 aviona, 3 aerodroma, kombi, auta i tako dalje. U hotelu smo imali Mendoza, dosta je dobar i uredan hotel, i onda smo kombijem došli do Unitentesa gdje tu smo prenoćili, to je jedno skijalište, prilike pa ima, mi smo imali sreću pa smo u nekim apartmanima spavali, znači ima i planinarski dom, pa je malo slabije isto dom, malo je slabije spavanje, ali eto tako. Poslije smještaj u baznom kampu i u ovim kampovima su kupole veliki šatori i u visinskim šatorima, visinskim kampovima su šatori koje vi nosite i postavljate sebe. Znači ovo, što se tiče ekspedicije od Agencije osigurane hrana, znači u svim ovim baznim kampovima i ovo, osim u visinskim kampovima gdje vi sami sebi nosite i pravite tu hranu. Ovo se dobro vidi, znači otprilike, da vidite malo, ovo sam stavio sliku, ovo je crveno, vidite se, znači ovdje dole na dnu lijevo imamo ulaz u nacionalni park, pa ovo, znači ide se, znači ovom dolinom Halcones do kampa Confluencija, vidite ovdje kako ide, a onda ovamo se odvaja gore, znači desno ide se do jednog Plaza Francija, znači jednog vidikovca gdje se znači, vidi pod južnu stranu Aconcagua kao aklimatizacija do 4000 metara, potom se vraća i spava ponovno u Confluenciji na 3400. Potom se ide, tu je jedan najduži put, znači ovdje od kampa Confluencije do baznog kampa Plaza de Mulas, to je skroz, znači tamo lijevo, to je kamp je na 4300 i to je bazni kamp gdje u stvari idete gore dole i to se radi aklimatizacija. Nido de Condores je tu iznad njega na 5560, iznad je kamp Kolera i vrh Aconcagua na 6962. Evo ovako je prilike izgledala ta naša, znači naš uspon, znači od ulaza u nacionalni park negdje 2700, kamp Confluencija 3400, Plaza Francija 4000, vraćanje u kamp Confluencija, evo znači Plaza Mulas, prva aklimatizacija na kampa Kolera 5000, vraćate se u kamp, bazni kamp, potom znači idete za 1 dan, penjete se na kamp Nido de Condores, tu nosite šatori, nosite osnovna stvara, hrana i tako ovako nekakve osnovne stvari, normalno večer, spavanje i sve koje morate vratiti nazad znači tu je do baznog kampa, na 5560 i taj dan se vraćate skroz ponovo u bazni kamp gdje se noći i 1 dan odmara. To je ovo što je Aida rekla, znači vi morate dozvoliti tijelu vremenski jedan period, znači to je taj odmor da se proizvedu ta crvena krvna zrnca, ne je to traka je tako, nego malo to ipak treba. Inače to u meni fascinira, evo dok će me se složiti sa mnom kako je ljudsko tijelo savršeno, mislim to je, ne znam ko je to disegnirao, ali stvarno je. Poslije toga idete, znači opet na Nido de Condores, znači za 1 dan uspona, znači otprilike 1200-300 metara, sa dosta opreme na sebi. Tu se noći, sutradan se ide do kampa Kolera, znači to je taj zadnji završen 3 dana uspona, znači 1 do Nido de Condores, dalje je kamp Kolera i završen dan, znači jurišni dan, to je znači za uspon. Mi smo, nažalost, već kad smo bili u kampu, baznom kampu, smo znali da nas čeka loše vrijeme ali smo idemo dok idemo, pa nekad i to vrijeme pogriješi tako. Međutim, stvarno smo, kad smo došli do kampa
kolera, bilo je prognoza vjetra 100-150, pa kao sljedeći dan kad ćemo mi trebali penjati, bio pao na 70, pa su rangeri rekli nema to ništa, jer je svaki sljedeći iza toga dan bio 100-150 nasata. To kao je malo da će pati, to je samo prognoza. Znači kad krenu ti vjetrovi puhati, onda više ne. I tako da smo mi došli do kampa kolera do 6000, dečki su još malo išli dole nekih 100-200 metara, da malo probaju tako, ali to nije jednostavno imalo smisla. Poslije toga se vraćate u bazni kamp, prenoćite i onda za jedan dan se ide otprilike 28 km i spušta se nekih 2000 metara do ulaza u nacionalni, tako je oko 2000 metara, malo manje, do ulaza u nacionalni park i poslije idete i tad nastupa turizam. Ja? Evo, to je ovo što sam ja malo pričao, znači i to je ta praktički prava priča, znači dolazak, penjanje gore, vraćanje, spavanje, gore, dole i tako dalje i to otprilike tako ide, to je ta ekspedicija i ovo. Znači ono što je, kad već sve tako bilo kako je bilo, a i da je bilo kako treba, poseban je dio jedan lijep turizam, kad znači završite tu ekspediciju, mislim reče jako ste završili uspješno, ali onda trebate iskoristiti i ovo, znači i taj turistički dio, da vidite, recimo kolege da smo u Iran išli, nama je bio jedan od vrhunskih dijelova, taj turistički dio. Jeftino i dugo trajalo i tako dalje i svašta smo vidjeli lijepo. Znači, i što je rekao naš poznati optimista, Zaplotnik, što je rekao, znači, bitan je cijeli taj put. Put je od praktički priprema koje su meni dugo trajale, evo sa lijepim ljudima, dragim i tako dalje, pa znači sve te pripreme, pakiranje, pa put, pa i tako dalje, sve to naporno je ovo i tako, ali vrijedi svaki, isplati se. Ono što ja još sam na brzinu istakao su nekakvi delovi što su meni baš pratili. Recimo, jedan od tih dana, kad su se vratili, kad vi ste u snu, odnosno pijete vodu, jer morate puno vode popiti, pa vas onda tjeraju WC i tako dalje. I onda jednom u tom trenutku ja nisam, a mora, pošto je hladno i u šatoru i tako, morate držati vodu u vreći, jednu ili više boca. I onda ja kad sam vraćao nisam dobro zatvorio bocu i sve sam to fino prolio čitavu vodu, litar vode u vreću za spavanje. Ne pivo, to bi još gore, znači uvijek može biti dobro, da. Znači od voda za piće i sad sam bio mokar normalno, ali sad je trebalo se presvući, a negdje je šator minus 5-6 prilike bilo, sad se treba presvući i treba mokra vreća unutra, onda sam izvrnuo vreću i onda je malo nekako ispod sebe ušuškao i tako dalje, znači i to kako je, možete zamisliti kako je to spavanje tu. Sljedeću stvar, to ćete malo vidjeti u videu, u filmu, gore kad smo u ovom završnom usponu, sam zapalio šator. Znači jednostavno pola šatora, skoro jednu trećinu šatora sam zapalio i onda je cijelu noć na snijeg padao, puhalo, ovo i tako dalje, i sad možete misliti neka minus 10-15, sve to, a nama pali pola šatora, da smo samo stvari, da smo nešto improvizirali i tako, a uglavnom morate se malo snaći, jel? Onda se, kad su noćenje na 6000, pokvarim se patent zatvarač, jednostavno negdje unutra ili nešto puklo, ne znam, jednostavno ne možete zatvoriti vreću, kako zatvorite, ono se rastvorio, znate. Onda sam ja to, nisam ništa mogao, nego, znači, polu zatvorena vreća na tih visinama i na tom minusu, da sam možda misliti kako je bilo to spavanje i tako. I onda nismo se popijeli na vrh, znači nismo imali te dobre vremenske uvjete, ali nismo ni jedini, ni ovo i tako, ali uglavnom uvijek nas planina čeka za sljedeći prošlo. Sad imam jedno pitanje. U stvari, ajde imate vi pitanje, dobro. U ekipi sa Aidom bio je jedan moj veliki kolega, Veljačić Zdenko. On je tad već u usponu na Kapi sa Aidom
imao već usput na jedan 8000. Imao je naslov 827. Ali isto nije izašao nakon kao. Znači, nije to neka sramota. Da kažem, Meni se svidjelo od Tomislava kada je bila prezentacija Tomislava Stanišića, gospodina Everest, on je rekao jednu kako će se popije, ko će raj doći, Sarajevo, nije se popravi tako. To je muka živa. Date municiju, posebno ovakvu municiju ovim prijateljima da vas stalno mogu zesnati. Ima neki pitanja? Kako vatra gori na toj visini? Jedan od razloga što ja nisam, što sam zapalio šator je što kresosa i plin jednostavno ne može upaliti paljač. Iako je onaj koji je na kremen koji je najbolji, pa na bacanje one varnice to ne može uopće upaliti. Nego onaj kremen koji uvijek pali, znači pali na 5000 pali dobro, 300-500 odlično pali. Međutim, na 500-600 ja sam kresao, ali sam u tom, zbog nekog razloga, sam ja prebacio, oni nešto nagurali nekakve stvari i sad trebaju razbaviti. Ja sam na lijevu ruku prebacio onaj plamenik da se okreće i kresao sa onim. Kako to nije htjelo upaliti, a plin sam već bio pustio. I stvorila se jedna lopta plina i dok je onaj upalio, onda je ono pukao onaj plin na tom. Kako je to puklo meni prkove ako nisam nikli ono je zapalilo to. Ja sam onda, kako je na lijevu ruku, umjesto da zavrnem, ja sam još više odvrnuo, jer je to lijeva ruka, ja. I onda odjednom je čitava strana, kako je to plastika, ona tanko je tako, to je odjednom je ta čitava strana, jednostavno u rukinju stvorilo. Ja sam u vodu što smo već bili malo stvari donijeli sa jezera, bacio po šatoru, po ono iznad gore i po sebi i ovo i rukama smo sve sa rukama uspio da ne izgori čitav šator. Inače, zna se desiti na ekspedicijama izgori čitav šator ljudima i tu sam imao poslije jedne probleme, praktički je bio završen uspio nemate šatora, ali eto nekako se zaključilo. Imaš pitanja? Samo da kažem kakva se mogu desiti razmišljanja na tim ekspedicijama. Ovdje je prisutan i moj kolega koji je učestvovao na ovoj ekspediciji na Piklen. To je moj kolega, ako ima Žika. On je sa kolegicom, jednom Snežanom Bilać, koja je isto s nama bila u ekspediciji, došao do visine, ja sam procijenio negdje kad smo pisali dokle su došli, oni su već vidjeli vrh Piklenina. Oni su došli do 7,50 i odatle su se vratili nazad. I ostala je možda žal od Snežane i Van da je išlo samo, vjerovatno bi izašlo na vrh. Međutim, jednostavno čovjek se može slomiti na toj visini. Koliko puta ste čuli na Everestu. I ovaj put došao sam do ovdje i sad tad se dešavaju te tragične smrti i uhvati nevrijeme i što se kaže njegovo veličanstvo u vrijeme uvijek ponavlja. Hvala. I sad ima jedno pitanje. Imamo 3 mogućnosti. Sad imamo ovaj film koji predstoji, a imamo znači mogućnost da ne gledamo film, jer smo možda već razdužili. Druga varijanta da gledamo film od 20 i nešto, skoro 30 minuta. I treća varijanta da imamo treći film koji je sat i 45. Da ne gledamo, znači varijanta, znači evo sad. Ja drugu varijantu. Evo da bude sredina. Ja sam za taj ljudi. Draganu je drag. Evo Dragan. Pa ćemo se vratiti, daj sve priložiti. Ja, da ovdje ostane pod noć koliko je. Ima Božo, zaključat će za nas. Ajde, znači da. Samo je još vaša se sutra kad ponoviš uspom, nemoj
A inače smo pričali, Dragan bez ne zna, kaže šta pričate, šta to pravite tu prezentaciju, vi ste i popili ono šta je ono, tako zvaćemo idu, onaj popila pa će nam reći, pokazala je nam sliku kako je na vrhu. Ali neko cilj je da i zadatak svih plenara, alpinista, visokoraca, da prenose znanje, iskustva mlađim plenarima, pa i ovim nekim starijim koji su i mi se držimo toga, tako. Hvala gospodinu Vojim još jednom, znači ipak ćemo pustiti ovaj srednji varijant. Evo, uživajte. Kad ne znači. Ima tko pitanje kako? Ja sam rekao da ste 12, što je skakao Sever i kaže 8. A ja mislim da je 6. Uletio je kometak i brzo izleti. Uleće tako izleći. Nema pitanja. Ko misli ići nakon kako? Možda jednog dana. Kada rastemo, evo. Eto, hvala vam. Lijepo, ja se pričavam kad možda nešto malo još. Priče malo kriskalice i tako dalje u prostorijama Markovskog društva. Tu ovdje prihvatno majačko nije malo